Hello, hello, hello. Welcome, welcome. Wacha kalora ret. Nyir ke Benydit, kuwet ke Benydit. Wacha kamuot. Rin ka un kuwa kujong di lejek. Amin. Antiran tung bating kubugol. Aran jamet na ni chola yang ajang ret. Anti beben Facebook yen. Ba weren yalu ba share kana wek wa wut ka Benydit ya ngot ana de ko itinang good week. Thank you so much Nora Antung Kating. Inta welcome one month. Kimani ana le ko ke abe Facebook yene ba were nyalik ba be share kan awut kan nyalik. So we cha kalor we ko dia am ke ben ko we ko be daya la we cha ga mot rin ka un ku wa ku jong di lejet. Ko wo ken golo cái đèn bên ngoài giảm thì này có lần cái wo ken golo na wete wo bên nhà lên da abu pion nhà lên abu pion cha pieng mà nè etena but wo bucket na to bungu dur kan yin ke ngadi ke dit terber ku doro to bungu dur kan yin ke dit terber ku doro na ni chen ke kabaker kan en kuna ku chen ke yin be akwanchok aya ka temba ka kor chan ba ke ker music. I check a dojo. Sometimes an gomier na non ka Google tong jing ka kabonyale chan non koi non ka chika tao ka chika god tong jing. So na loyen Google ka kabonyal kuna ye ka kene tao e tong jing ka chiyo. So non dier kok leo baka Google mane tong jing ku na toke ngadinyen internet nyene ka yo kek edine yeah, you are dilto, but I can you. So abakir bedun music. Yoku guru an bull one there pure to walk a dear car, dear kinika dodge pure red ke dear car. I will kenel in the panel in kachajal coin, chan but the education ye walk a pure can a teenager. On tower junup cock. Ake yoku ke ker ku jel ku mining de jel ku kui. But mane, thank God. Achu yanyi yung lweldit ku yung ledit wa. So yen edit terber ku dongwane jamla. En nang pyo ben ye kule. En yeran chinyin chuangong. Ku yaran che chore ya. Dang dien di da dia keto en chinyo ka chaya ping nyong chenong ne kalbari ale ne weka pies ku kaleu en chok berer ku piondia akor yeshu achu kone yekule Reidi dia achabelwel en chedak nerejaloy en chenyok achaya ping nyong chenong ne kalbari
Alewe weka pieth kukaleo en chok berer en cheya luang derech nerun jui chilew ne kwen en chekol de convertit kol bangam banyale gam and chenyok achaya ping nyong chenong ne kalbari alewen ne weka pieth kukaleo en chok berer en beye chua bamyoj abadola piowe ben agutiep dia kugwop dia ater quater wade and chenyok achaya ping nyong chenong ne kalbari alewen ne weka pieth kukale wen chak berer kunyali chegatyong pyo yumde pyo ben panyal kuyen ber chog yetiang chokatyang ne nieria and chenyok achaya ping nyong chenong ne kalbari alewen ne weka pieth kukaleo and chok berer. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much. We coach Ben by and be join. Thank you so much. Buru miet ne wed nyalich. Edin piataret kuka bu pingala ke kerenen ku edin piataret wabijal ben ke ben wajal jam kola ke ben warun miet ato bungu nyot chugdi tro chugdi tro yin bi chiera bagol chiera bu gol chuk so chiera bu gol chugdi chuk tiene ber ko wabla ko jitier ku tok yene ke ben warun miet ni ekole. So na to Bible kan yin ke yin ba kwanchok na li Bible kan yin ke ka ba ping when internet yin non ke chol Bible apps ato intin kwa ya ting ko gi ko wek ayek use ache ye liu Bible nongen Bible den tong yang ato but na non ko access like this ke kapiataret again ebung nyot chugdi te ro in bichera bagol chuk tien ber kuin bla ko chuk tien tier kutok ajamle alwel ku gar malaika de Kanitha tone Smyrna uye ke alwel ke ne twen kuchan mane chito ku ber pir ye loy duanye ku kaye yindal ku ngongdu ku yin ya chban ku le de koye jam e yik judai ku chik ber yakek yik ya amanom de chaten don yerioj ne ka dunia rioj ne ka ba ka ya gum ngem duri tanang pio chwet de wek chwet de kok ka wek unde dum bu we atem ku we benang ka dalwe ne nin ke tier yarana ngadut aguto ye nang adut
aguto ku yin ba yen gul de pir ra nong yith kene ping ke leg ne jong dit le kanithai ran beatiam ache ber chok tuk ne tondero ache ber chok tuk ne tondero ekene were nyalich wacho koje tena chok tier kutok but kan ken gwolo wede ku keben woren miet or pio keben wo jamten anong kan kero kar ban ke jam ai ka buo kon ku koka chan ka kon jam before ku tag de bakajal be jam kenya but akar ba touch today ache ka tan kene ke chakwen ke ka kero ai chu ya ping a red we koi dai Facebook nyen ku koi dai internet nyen ku jelai kanisa dik ran ga ka jam kol chien ku ka ye ko ju che ke lwela science ka kol chien a loirut ku koi ko ka lo ka jam ya kol chien abro loy kanto ka ye koi ju koi ko ka ye ke lwela gutchabun e ke lwela kai tien wo ka tieng tin mane te loy kan rutin kol chien abu witness so ke jame dira red ku ke piap be na non ke nyit ke ba ya le kot anon ko ju ka weg ya ka ting ai ka ju ta ye ka share ko nyeret ko nyeret because na lor ku lep kai ku tinke ka tinke ke ko ka kan ya le share ke ban ke jamentin e yen kol chien jemaret aye bible aye le walk ma buto ko wachre gwir bedel ma ben waya panic ke budu bible ko buto ko wachre gwir ku buru gwir ci nyan tiak e ke ci bible le chen jam tinaret ku walk in fact wo nyan tiak wo a bride te ye chukurto achelwele kanisa e nyan tiak ku agutin na kwen leter ka yeyu aye nyalit yakoba aye lwe ku le Israel lwe ke tingia Israel my wife kuna ki Israel non ka chike rai chi yeror edel nyalit ka lwe Israel yin ki chena dat meaning that yin ki faithful ka walk kanisa alwela buto ka wachre gwir ku dakar bajal be lwel e kanisa e yin kwen ke kar ba share kan wek kiman yene walwel ku lwela la woy ting tiak
or I mean wo nyan tiak wo kanisa akar balwel ache kunong ache sexual ache kire sexual yene jam achan kiyane lwelele anong kakoka dom ye ben bidiar be dom ku biro dom ke kai ke choli jaka ku loy krut manade bi ko dom ti ke nyalich ku nyalich is feeling towards you ku yen nyarin ku ka kor bakane loy ku bakane loy ka ke sexual, don't accept those ke ake ka nyalich ke yen nyalich lwel timan yene lwela wok way ngade way nyan tiak. It is something to do with worship. A worship actually sexual. So okor buko koi kok chana duome dira hit, especially long ja because ja careful. Ku na jama yechu krito the bride the yechu krito. Aye lwele bito kachira juir. Chiman den yechu krito na lewa kan ke kan aye gathong kaka pinnum achan bilo wanim bukanyi parabol ke ben ku kol ke ben ku kaye ke lwele ben aye ke thong kaka pinnum tena chan kaka pinnum ke kayoku kating ku ke kayoku ka dora peth ke kayoku kanyi. So for example nyan tiak etenene pinnum nyan tiak rajuir nyan tiak ye wun ye yen kam ka ben ka rajuir aye man aye yen kam ka ben ka rajuir aye metke aye ke wet aye metke aye ke wet aye man aye wet anon ka ye ke lekin yen nyan tiak ku kabaka loy ku ka chika beloy ku bradwir ka kwon ka pinno metene wa radwir ne kaka go bi wo ya lap alan piedu ne zafaf alan piedu ngir bakud piedu ta ku bi yen galam jana bi dwir badik na lor ke drane bena min nyina tanke ngai radwir ke kaka jwere rot nyan tiak de pinnum wa na lawa lere na un kulwele lan korba nyan tiak arba tiak aye un aye korbe nyi ke un ya non ka ye korbe ke nyi non nyane ku non family nyane ye nyane nga ye mani nga ku ye wuni nga pande ni nga nyane nong pio nyane ye koreu nyane ye tatapet nyane ye nyane yinde aka ika teach. You know why? Because koi kamuch achukur bi nyabay nyan bibia different nyan bibia lui kakanumde kuchi will ka monde ping kuchi will ka wuro de ping so ke kaka so yene ke the same thing ye chukurto okor buru dwir ku dwir ben war dwir buto in his image buto ne duchangde no ache duche in his image the Tedenian kaka luoitin chimane jong di lejik achi toy walk yen ye chukarto bo be juir
bo be jidwir bo wale chang dawa chang de panyal ye chang yinde ye chukurto wale kapiet ki ye chukurto bikalo ichikalo ku be jongdi lajik bo wong mol into the image of Christ yani bu cher ye chukurto te denien kakalotin. And so, yen keke karbalwel is not about nanyan tiak ku an pichangalan piat ku alan ye chukurto lwel the garment ye chukurto lwel alan ger all of us whether ye much wala ye tik walk wabaka pyop a robe of righteousness kurobda abiyin actual because what you can walk niriyam de ye chukarto ke ka let buka chen alle bayo bung ngade nyote that we've been clean ourselves with the blood of Jesus. So garment ko benager. So ke ka ye Bible kalwel we just need to ke ka ipiat bukanyi so that na yoku na korku bu jam about preparation bu reduir ku bu tawude yeni jongdi der yeni ke wajuir ko ye chukrato yeni ke watwe jongdi der bu wak bu kon so jongdi der e muhimaret ku yene knowledge ku yene ke knowledge enum dia ka chuping knowledge gun ku knowledge wa ku knowledge jongdi la je ku ke knowledge tonga ku yene ke wa bu kon so yene kene chan kon jam tinon ku wan le babe tom la ben babe jam details so yene ke juer korben wor juer ku kaben wo kaben ka wo juer ai ke ka ye Bible ka luel ka bu long ka nele bu ka kwanchok bu chat na gerit ku batan bi jabela ben because ake yen jamen tine kola dakar ba luel kan ken go jam ko ne ke last one kan ken go lo Bible da ke kola Israel tatong tong rod golwar ko ka chi ko bi ko we ka chati anon ko ye ke group ye ke chola Hamas keeping them except la Arab keeping them chika got ke terrorists terrorists ko ye coach ngadi coach ganu na well let me see no ankin ngadi akan lo ma pet ankin definition akan lo ma pet but the ke kai terrorists ko ye ko terrorize ka ke na cha ka goting war ken ke ben pan Israel ben ku nakamit ku naka kodir ku naka diar achikana ku ke ache fadin anak gunke chiyo chok ba amen pe di ta kanaka so war ken ke ben e ke di ta gairet Israel ye to ku chiro jwir ta to ko ben lakini ye ta anon ko ka morin ke wet ka abe ben ku bi ka kunna ka koch ku jot ka koch yada non ko chi ka jor families ko ka chi ka no be mitiano kan manemet ku unemet ku mite ben ku kanang mit chi ka jor ku nyir chi ka jor agut chi ko dir chi ka jor ke ye hostages ekene eke chiro loy kwa loy rotamana ku ke lwele nen achan non ko jamare de Facebook yen ya tong yen ke tong be kol chen gol
Achie maruf. Chan chini alinde paniel chan na alera andalum ke kiditaret ke kaloi yiliam nam. Atom kunyi mana ada ke cool chien Israel be involved. Aret. Because create ben to ben a cool chien rogaltin. Israel be involved. Israel yen ke center. Israel anong tong yu chika kontor. A kontor tong 1948. Kubetor 1967. Kubetor 1973. Kujela kere terrorist. And so Israel be jam achan ke koye ke chole Palestine ka. Pandin atote ne yen cake. Even though pinyon chini alilwil chi yen mit kabren. Ke yen for some reason wan len yi Joshua ben kula mit ke Israel leke ben. Ake kene tena ken kelum ti chole Gaza Strip. For some reason ke ken ke lum ache ran chen. Achi tem or maybe akan him dark yen. So utene bedung ke yen ye teto ke ngadi ke koyon ye ke chole Philistine ka. Ku ta den ten Israel yen ke yen electricity. Ku Israel ke yen pew. Ku Israel yen ke yen loy. Loy ben ke ben majority of them are Louis Israel. Akai ben aye ngadi tem ko. Ku bi ke Israel ku bi Israel bi ku yen ke loy. So wakin kare chi Israel ke loy ke. But aye ke loyal chi Israel ke penden jor. A pen to ke tine aye ke loyal be yen alwel ke bi jor nong Israel. Ku yen ke tong. Ku yen ke tong muslimin ben aye ke loyal ya. Ku pan e panom chini ale loyal ke dia. Yale jene ke changyal ku pen. Alwel ku bar ku katatin ke dia. Katatin ke dia e kacha. Ko chini ale loyal pen panom aba yen mit ka bram. So yen ke ya tong dit. Alwela rap ye pinden ye pinyen ngadi Palestine ku jela la rap kok. So la rap ben ku ke ye chol muslim ben aman nangadi aman Israel. Ku ka ye kulwele bi Israel alwel ke bi nyai ne pinyama ben. Ayen ke dute ngadi nyen. Dute Iran nyen. Kor be gumbla loy. Achana le nang gumbla ka biyo ke Israel ko kunne. Ku yongo ke loy rote. Ekene chole spiritual warfare. Ekene yene ke tong loy rote. Ku tong ache tong de go kuriem. Ku kayo ku lwel kwa chi Bible ache lwel. Anang ngay medhuk. Anang ngay banka lirich. Atotin. So ukene ayo koi chukuru nyalich ku kaman kochi nyalik aloy. Ku yene ke chok duon. Yene ke chok ngadi yi Paulon. Yi Paulon ke kene ke loy. Kene yi Petro ku yi Jacob. Bi were nyalik bi larbi. Chungo bi yende. Koi ke pinnam ku koi ko ka ke begwer ku yonke. Aka kaju ke ka bana. Eke to pinnam. Koi ke pinnam ache koro ko ka nyalik. Ache kur e wer de nyalik be ben. Ku kene ache rollo ya ba pinyi tene. E ku loy rot panyal. E ku loy rot panyal.
ku kaka pan nyale chulwel e kai ben bi work be influence ai ben bi ben kulur ke wagu ku choko work chaloi ka kuju ke unless ba were nyale nyi na nye were nyale ke yin ci be to chole kwen ke tong lorot kwen ke chok don we kresano ko ci were nyale gam ata tong a chi chok be to tong ke lele yin be tor wen ran ka kanong kito long tin tar kan yin na chi to long tin ka to long bi so you know enemies ki yeting lo ro te Israel yen ke ro lo non kresano because we represented kan yalech so na yoku Israel ting ka lu ya attack ku yoku kresano ka korbu ya ko kan keke akor bu ya ko kan keke I remember when in 1973 when at around that time ano koi ko junub anter Israel ake kai kan Palestine ake kai kan Palestinian akaya ki kore tato ko ben biya Palestinian bitim ke junubin ko ake ya ka ping ke ping radio kuna ping ke jam kaya ka ping ke jam ke ye koi aligning kan Palestine mana yoku keresano ke ka gum ke Palestine ku keresano chinyale gama gum the same way ku ka yen yale che yelwel mana de ko walk keresano what you adopted what you adir awoy mit ka brem kuna yoku mit ka brem kalwel nyale alwel yoko ko chitok we keresano yoko ko chitok yoko nyar o keresano inyar ke yin men nyale because nyale che nyar so anong koi kok junubin kok akai ken Israel but ache ke banwe ke lwel ku lwele yumas nyal in the panel yen ka bi kun kwen ka bi nyut ba ko no because Israel ai woy kuna chi woy and so koyer and so kochol koye ke ben ke ko knowledge but kaloi ke ten a man ke because I chinale kaloi when ke choko mosin kok tuman war chen tong rogol alela go mo ni Egyptian go loku tom ngadi moy kero e Egypt moy Yehud kero Jews kero why ha jale chulwe kulula bar lwele kana haka chijwir kupin epin de Israel akato ke chigot ben ato boke ben but lwel ko ke pin no me cool e ke chol Palestine why because atar kana nyale kana yen ke kar balwel ko mi ta kai kwa etong tag de akuiku belono but anong ka ke chakating war ke lo Israel ke gwa no me ago ngali yumukan e kana be yende man Israel alloy peace alloy door
kene larab but door chabe pieng war ka loy ka kene ko ke chole Saudi Arabia go rilwel bi yende kene because Saudi Arabia anong ka kor kek kute yana piangtin achi Biden achi lo ruchok kulweli yene ke tiyene tiangtin because Biden ata choktin alwela peace edor alwel ngadi kor kanke diak kujela koko Saudia alwel Saudi Arabia alwel kulwel legan kor be bay ticket be Israel be ticket achi chole Israel datu ye kulwel be bay ticket ku belong tok be yen Palestine ku long tok be yakade ekene achi ne ale chi kor because pinyiben echi yen Israel alo ka che lwele bunga ko manien bunga zake la lwele tinke ka tek pande ka tek pindia so nyala inde panel ke yene lwele ka beteke che ya ku long da bien larab ku kai enemy akene nyale achin nyale achin yar walwele ka ko yekena bera loide go Saudia go ku kedero go lwele ete won chene yakalo yitine ti chole temple mau na tenke Israel ka nong ngadi keber di de nong structure chlo ero lo chimane da pero lo chimane gol a chole rak dome of the rock ku kene jamia ete yen muslimin chortin ku ke loika yakalo te won loy Solomon loy en yakalo yen ka tokenatin ku kene ete tiene ete nongiton alwel Saudi akor chane yen mane yen ke te kor ben mit ke Israel ben ke yakalo den yitin te lene kol chen ya ke chitia chane lele mit ke Israel abi yakalo bi ku kalwel muslimin ka chijak so ute tiene ale betong bay te lwele Israel ke dia kwalom but achi Saudi ke lwel ku lwel ka kor belum be ayene ye masuliyen ku kana chir ke chegame ya de diak chi Saudi alwel Saudi ku lwel beluyi gumbala ke ye chole ngade aya ka mar tong jeng ko yinga we pinga tong lengali yinga pinga tong larab I think look bilu nuclear bomb ku nuclear bomb kana chweria te chiri Israel ka lere lo anagrana ben a nuclear weapon lwel Saudi akor beloy kwa lwel bi ngade kon bi Israel be kon ku Saudi Arabia enemy de Israel agutye tong thio war chene Hamas ben ku bi ku ne mi te Israel ku ne ko Saudi agwa be coach kana Hamas ku kalwel Saudi alwel bi ngade be loy be kon loy gumbla kaka ka chabe dal ejel
bany ke jal ke gam yide. Because ke ka keben aya ke ting go lula ke peace. Ku peace e ben nong nyalej. The chien chaping a lula be highway lula nong cherbeloy gole India. Char be gole India. Ku bete ka be pane de lara pe bete me ben ku bi ku te ke Israel ku lera bela Europe. Ku kene a chene ben Israel chen pio miera red. Lula kene ke piat lula ka be koy kon. Economic ka be koy kon. But na tiangin te le tong ben mia. Kulo enemy de Israel leke ben. Chana begwer. That highway be easy nong ben lara be taken. Ku China ku ngu ku be easy. So ke kaka aka chadir but ke kaka ke che ke gam abiro loy. Yala in the panyal eluya kolkok akakwom. Etong achiran yichin begete no ku be peke no ku be koche no. But lenku ne Israel. Because Israel kolkok kunong ke chuo che ke nyale che pio mer. Faye ke lo chan be ke duni. Achin ke kore Israel nong koi ke pinom bien cherer ku bien chapir. Because kachin nyale ke chen ke Israel promise ben ato Bible. Na nong koi che ke promise ke kai kek. Chin nyale che chilwel dat walwel we be ya nin de kaka pinom ben kaka pinom discoveries ku ngade abaka be ya wek. Na tinga man kachika discover pinom ben a loka you majority de na Jews. Aguche yi kaka technology ka a loka you tin ke Jews. Chana chine aleke yen nyich. Ku keke chen ka promise. A chine aleke ka promise ka juch. But ke kai chuk la ku te ku ke chuk e pinom. Kulwel ke ye pinom ti kaka pinom ti ke bi ka loy. So I don't think sometimes ya piet along then. But taban kajuch aloirot kwa chule buka nye. Achen kele ku buj ya chunye la ela ke bin ya lel. So ku karba lel e bulong Israel. Ku chubi against Israel wakera sanoi. Achen gichi Israel achen gichi loy. Eting yan eting. So lenku nial inde panial beka kon ko bedor bay ko bi changa pet ko walk sanoi wato tong man chen Bible lwel watch tar kan go kuriem watar kan medok ko marir kalirit ko kayele walk ataw ke yet ke ngade ke gel o ke cholo we ke gel taw ke kek ku yak to ke wela ku ke kaka a ke chan ke jam tinon ato bung epethoy chok di te detem in le bachi gol chi ne chok ti ne tiere gutitero abaka yo ke kaka gel te ben wok ya rot ya gelten ne ke kaka e ke lo rot Israel e ke chiro do gol anong ali kam alif years ke lo ito ku
Queen ke chok duin keresano. Iran chenale gam. In beto tongit. Bata kor bara juir. Kutong da. E tong yen wo lui. E tong alwai. Ache tong abaj. Ache biyin ya attack kurere pi. Ye chukur to wa yen loy. Wo loy loy. Chimani yi paulo wana. Ake loy loy. Tuwani yeni kala kangi mkwe kala dom kuteo ke tijine kuloy ngo ye loy. So yo kuluy. Achini ale wa yen loy. Ka loy ko. Jok. Ale buwe kangi mchimani yeni Israel kangam ya. Kudiak ki yin rir. Ken rier chi ni ale chi yen Israel. Achi yeni. So malech ke ake kar baka kon luel ku bujala ngade dai bujala Bible dai ayera ani yin bon ya kin chagao ayera ani yin bon ya kin chagao ke bung chu kwen e bung nyot chok dite ro kuin be chier abagol chok tin ber I think it was ber kulo coach etier kutak kelwel Bible yene ka bajal kon summarize ku bajal latin because nyal in the panel anon ka yekelewa tom chairman yene baba du jam mendia loy kana ku duni kana loy ku mendia kana chatin ku kana chawot ku mendia duotin wala ato kana wok ayoku keping ya tom ting ware nang wok wo jeng karane tom dui bi ku lelen ke jeng wa chene jeng kana jeng me bi nyuch mendu ba nyuch pin ku bale dui chin the area chika yeloy. All you do is you put your child in fear, you know, but how in fear lakini ke pieta kor benye ya chinyi. So a kor bu miet bu ya nyu pin kana mit ko bu kala ke ye baba du lele ke ko ke ye mama du lele ke ko kana pietala ti manene ye chukarto ti manene wale na ye wadu the chutoten the chutopin no meten ye kola so bungunyot ebung retor kele balwele bungunyot ye kam tin ay ka chika nyot John kubi John bakabelewa wako ching pinno yin ko en kok aka bro loy kolchen ko ka che ka pet but anong te tin chen kanisa bebe kulwele mesenye kanisa mesenye le kanisa because ane arin ko ne aren ko chi kor bu yero akor bu dia ko wo chat ye del pia dene so mesenye le kanisa yene ka ban jamten badanon ka jui chika nyot ka bro loy ne kol chien ku ka che ka pet ai kal be ko no ku ke ye chole to ko pinno e ka bro loy e to ko pinno rana ben abenyen ja let's say to ko pinno abinang kare jui loyrot ko cha beto la ya beto ke ka to bung nyote ke ka and then I will nail in the panel after that
alwel ka bela ben achan yen abe nyan de abe kanisa abe bejor the bride abe bejor kuledu kujela ben ken yen abe jala ben ken yen ke ye chol the ngade second coming kujel ben kujel create ben jal kuyena be jal kum yena ga be jal kum ye chukato kwalwela bukum ken yen walker sama so what be topping nomitene for 1000 year ko na ke 1000 year to ke chatena be jal bela ben ken koy ken diam ke be dom ko jal create ben je riya je raj ko jal pin nom tok ko jal new jerusalem jel ben yene ke aka toka ke bungu nyoto kwanti latin an be jamatene bas message le kanisa kanisa twin kan wa message de pingware kanisa chole petoy ku kuna yin kendai ke yin le badia kin lo facebook de yin ku kabala ya message kile kanisa de petoy ku kanisa de petoy ke kile kena lwela kin twin de chwan ku ke yo ka duotin duo loy duit loy duit loy dun piedgon duintin so eken achen wa jamtin kanisa de ro kanisa chole ngade kanisa chole Smyrna ayet tong lengelita chole Smyrna ku kayo ku chole tong jenga chu choi tumerna ke kanisa ka doro ke kanisa ke leke wete ke nong nyali chen nyali ke yen message ai kanisa ke doro kanisa twinga chole petoy kanisa de ro chole Smyrna kanisa de dia ka chole Pergama kanisa de dangwan ai chole Thyatira kujela Sardis ku Philadelphia kujela Laodicea tong jeng chole Laodicea ke kai kanisa ku kanisa ka ke to te chole Asia Minor ku ka ke to daman yen Rome Rome ku Asia Minor war ken ke bela kor bela yo ke Turkey ke ya Muslim ben de ye Christian twing on so ke kanisa ka each kanisa aki ye chukurto wache anong en message anong kanisa ku ka che ke pai wo kai kanisa ye kola even though wache lwele gari malaika ai de kanisa totene gari malaika ai de kanisa totene ye londu wenye but na je la tok kale lwele le Iran nong yit ke ping ke le jongdit le kanisa so that is again queen so the summary kanisa the kedan the Smyrna ye chukurto ka jam kulele loy do chating alwele loy do achating achu kon lwele kulele ke wel ka alwelke ne yen man ye twing ku ye chan kwan bela bentinale yen man ye twing ku ye chan man cheto ku ber pir alwele loy do ne nyei alwele loy do ku kadali anye keke kadalin tong lengelit is temptations kulwele
ku ngongdu like poverty ngongdu ku yin ya ci bañ even though yin ngong but yin ya ci bañ ku ka bu jal pingala an bela dutine samare ka lela baj alwela ku led yen yilar koy jam yeke judai but ache judai ku jelweli ada ku lele durit teleke ku lele durit abawe ngade abawe taw wonde dum nanin ke tier ba dokriye we baka bay dokriye lele donriye ne ke bi jong rai lo yin lele we benang kadalwe which is temptation we be tempted ku donriye ku jelwe ke chien jelwe ku lele ranyeto ci jalwe ku lele jelwe yenanga det lele yenanga det a good chitwo be faithful to the end yana ke ci ye chukarta wacha so yana ke samare kene lakin ajal kula kubu jal ting yung golku lele ye chukarta alwela yen man etwing kuchan chito ku ber pir you know ye chukarto and anti bijam tinare batikene e yen ke twing ku yen ke chan achin nelito and ke to ben walk along at this point chi bible e chelwel achin nelito yenum ko achin nelito ye chak ku yen ke twing e create ban yen ke twing in a lot of things chimana tuo ku ngade a generate he is the first fruit brajor first to be born so keka ye chukerto chiran achiran da to yenam twing alwela ne ken yalet ke alwela yen man chito ku jorot so na tingu yene tene ke chiene ne chilwele tene alwele yenanga dot because anong tiero describe tin to each church a church alwele yen man chito ku berat jor ku kar chile wo tene alwele ran yenang adot agut chito because yeni ye chukarto etwo achitiam ku walk achile walk mana de ko walk wa benang kadalwa temptation ay tem yeni ko tem ku tem yeni ko tem e ya enemy yeni ko tem e jong right yene ke permission ye lum ben ko tem ku temptation e ya to top yondutin yene ka ye jong right could be implicated to top yondutin so okay e kanisa eto yangat kweto temet kwa ke nonka dal keke patalweli ye chukarto kemane ne chen wadit ping alwel dit
Hallelujah. Did 87. Well, and on pure Benny a cool. And a ranching in Chungo. Let me see. Hallelujah. And on pure Benny a cool. And ye ranching in Chungo. Koyaran Chichoria Dangdi. Adiaketa. And chenyo kachaya ping nyong chenong ne kalbari alewe ne weka piet kukalew and chok berer kukekaka chaman chen waka tingitana ye chukurto Kanitha chiting anong kadale kukaka I temptations ku temptations aka yen ka kotem ko chi walk ya da way ka tem walk ya da walk ko ka pinno walk ko ne alega way ka tem Achiran kenyal gam kieto temech. Kukalweli chukerto. Alwele le wecha kayentia. Wecha kayerier. Kuchuman chen weka pinga. Alwele le webe katao sijine chake anjame kanisa ter. Alwele webe katao sijine chinin ketier. But weba ka bebe. So, akor ke wil ke buke yapi. Na non ke chiyo. Kuye kritem. Kanyin mana de ke nyale chatokani yin. Nyale chatokani yin abi kun. Kwa chi Bible chilwe kulwele la. Akachin tim ran Achin tim chirane lew ne what is the word? Anchinomar. But tim ayen nyale wa baby no matter what. So yen kanisa yin kuen way kanisa. Kake loiro duon. Nonke koi kui. Ake kake physical. Prana lubino abato. Because of faith. Because yin chinyale chagam. Kuin chi yechu kerta wa chagam. Temptations kok. Ay koj lo ye ya. Temptations kok. Ayin ke pir. Kuba dia kin lwel wer nyalech. Na bottom kaka lwel Bible. Alwel buya koj ne riede nyalech. Anong koi ko wek ngot ke ken wa benten. Kwanong koi ko wek to tinamane. Kwanong koi ko wek gumumane. Kwanong koi ko wek chibenbe. Bate buru dia duon nyalech. Kuke kaka ayoku kale koch nyale gam. Na iran ken nyale gam ke kaka anwan achi kalew. Ke kaka achi kalew. Kedang temptation kana. But an bijama ngong. Achi Bible chilwele le ngong. Manade ka we ngong but we achi bany. Ekene aban be jaman be music abatao and be music abatao ku en be ben en be ben. I thank you so much.
and the music about Tao. I'll be back. Just give me 1 second, okay? All right. Okay, music loud, so I can't pin. Thank you so much. So what jam ke kalwel ke choka cake choka jam alwe we beke them the temptation kudoka riech then alwela wake wengong but we are chebang. So kakaran ban jamtin temptation achuping. Kwai kai rolo non keresano ben. Keresano ben ay tempted. Kukuyen wa them to them walk kake nang kana chole kadal walk. Kuna cho wa them a kolkok kangai churiator. Kangai chu a churiator. Kuna chi them ke piondu yene ke jal yene ka yeting achan jong raj ayetem ko riet kulwele ran na loy kana na loy kana ka be kana loy nyalaj so yin e piondu yene ka bimar wona nyalaj kuna cha chalon ti chin chalon kin jorot ku dia kin kaj kin jorot ku dia kin kat. You know what? I can't a marathon. Oh no, I can't marathon. I will Bible. I will afflictions. Many afflictions. Righteous I can afflict. Koi logic. I nanke ka vi I nanka right will non cake. I nonka it will non cake. Affliction it will. Kukeka ka. Aka temptation kuka yeni aleche yelwe kulwela antoken awake so natural ta loy nongin kayin yedu nong nyalech kutin nyalech beyin beyikon kutin nyalech beyin beyigel okay kukachu ka ping temptation de yechu kerto chuting temptation de jope chuting kujela kakwan no wake that wake or die kwa yoku ke loy ke testimony anana ya can tempted ku and there's so many things acha lo bakajwir
But I love my first temptation. Temptation coming from the kingdom of darkness. I fail. But even though I fail, and chirot be jor. Ku nearly a chabakun. They could konye and they could konye. And that's what you do. Don't give up. Don't give up. A choka koi wait mane aware knowledge. I don't care it can I yen pure the rioj. I yen pure rioj red. A chanchiran chibela wait. Karana jil toka rioj. Kuna toka yin rioj ka ware knowledge chilabi. So yen keti yen joko tiamtin. A temptation chatting it in. Luele ngade. Chirolo kanisa Smyrna. Ake ke tau sijini. Ku koka ake ke yoga na chin nele pel ki yin betemrut ki yin beloela. But where nele che bidi klabi. E ngu ke lo joke fear. So joke fear ye tau ko piot. A yine kule na chin nele chi loy ku luel where nele. Ke fear abo. Kuna bo fear. Ke dunagam. Because alwel nele in the panel, alwel le weba kakun. Alwel fear not. Alwel fear not. Alwel greater is he that is in me than he who that is in the world. Why? Why can walk rioj? Alwel totian man chana gar pinyitan. Alwel John chuk dit John twing chuk dit ngwan chuk tin ngwan ajamale weye kakanyalich miticha kuchak tiam ne kediten yen manto ne weyi aweren yen manto ne pinnum. So fear achuyga. Do not accept fear. To be jog be in fear kudunaga. Alwele ye to be jog to be in fear kudunaga. Because alwele knowledge alwele greater is he in you than he who that is in the world. Ne kediten yen manto ne weyi aweren yen manto ne pinno. So ke kaka ye temptation kalo. So nato in any situation of fear. I don't love Facebook yin kana chibela lew. Oh, kocha bi la the doll. Oh, kocha bi yen la oh chira. No, dunagam. Don't accept. Kujela kok jui kok. Koi kok chini alike touch. Dunake na lwele kene kale kin le doll. Don't worry about that. Na chi touch ko lo lwele. Yin choglo bi no. Ngadi yato won because nabi yato. Na leke ben Israel kulwela kalwel ni alechele kuyekam chini araka nake. A chini alechele na nongadut. Alweli ya nangadut. A good chitwo. He overcome everything. Yechu kirto. Eto kukera jor. Yene ke chogdu. Yin beto ku yin berat jor. Jong di te jot yechu kirto to atoka ni yin ku kabi jor. So wachin ke bi rioj. Da chene jam.
alwela yechu Kristo alwela yin ye yin ngong. But yin ya chibany. You are poor, but you are rich. Why rich in Christ? Why are you buying the Kristo? You know, a pinometana? Kayoku tawa nim, na nong will. Kunong riet, kunong dab. Kubajal chairman yi ngadi, yi Bill Gates. Bajal chair yi meleng Saudi Arabia. Bajal nankang. Kayin, achen dabertong kana yin. Yin bany. Kuyin nong mal. You are rich. Alwelaya. Koika. But alwel ni alaj. Alwel keka. Kaka richness kaka pinamka. Alwel le kacheta. Alwela ruinya le beben ko kwel kako. Podong abaj. Ku ale bi ket. Riaile bagoche kul na mia kul kela bea ket. Bari ande bela goch. Whatever. Alwel kaka pinam tene bind kaka pinam. Kwa yeko lum kene identity den. Acha jala banki nyech. Alwela walai. Ange akunge nonkene kunge bandi din la kukayin. Achin kemen alitin. But ete to piondu tin. Na to piondu keka kayi. Kayi ne kete nongen problem. Kanitha alwela kangong achin ketoka ne ke. We taliu. Mi taliu. Atoka kengong. Achin ketoka ne ke. Alwela yechu kachati. But alwela we achibany. In Christ, ne Kristo we achibany. Because aye Bible, aye alwela ngade. Yechu Kristo is richness, by rich, it's something to do with the heart. A kakapanyal. Actually, really treasures kapanyal, cake na toke. Piondu, achin kenyeke. The treasures way rich chimani ne chen walk ping edit. Let me see. Nongen chokoto edit chitene. Alwele and nong pure ben ye kole and ye ran chinyen chongong kuyaran chichoria dangen. So ran tokongong. Engong ayen ye chukurto I think ato adil to bungu Messiah. Alwele blessed are poor in spirit. So Irana kuyin kuen one. Hato kuchichor. Tongi namda ran pinamatan. Hato kuchichor. Hato kuchiming. Hato kuchito. Hato ngade. Kuchimar. Tong ran yine. Yung tokene yen ran. That person is in a bad situation. But now about Christ, be ku lewinyin ke piondu,
could be ngade resurrect you from the dead. Ekene beri chubato kayin ye angang yen ke kichirani chilwele eto kichinyin ngong batalwele nyoka cha ping ne kalbare nyoka cha ping ne kalbare nyong chito ne en nyong chito ne en alwele kalle wen na weka pep kwen le bager kaka knowledge is rich in just goodness, in kindness. Kaka I riches. Kakuan yoku ka you in Christ. In Christ. Yada wake yin kuen wakersano. Why a hair in the kingdom? Why a hair in the kingdom? Kuna ye did in the kingdom in rich. In rich. Cheng de panyal in ka yelwela yaka kon kor ku kriye ben have a jolly and wake. So cheng de panyal anong it richness. So na chok we kersano totana ku chok to kien ngong kwa chen ke to kana yin ku yin kersano alwen nyale chelwen no alwen you are rich. Yini achiban in Christ Jesus. So tell ku kaka knowledge, ke tell ku katwing, kuwa achiban. Achiban ke kaka pinam, banya kaka pinam aloy. Aloy na bany de kaka panyal. Aloy le achiluel kuluel le adwokriyo you know, so anong koy ngade. Anong koy lubi koy tau gomit, you know. But alwil nyaling de pan nyal. Alwil we baka kuny. Abo wa kuny. Yun nyaling de pan nyal. Achilwil en ranong adut. To know ranong adut. A good chitwo. So okay kaka. You have to go all the way. You have to go all the way. Don't give up. Don't give up faith. Kangare re to re kul. Oka bedik mi hakol. Kangare re. Because kocha ta tong. Keresanoi. We ta tong. Kwanong karir buweyo. Kuna chi karir ki weyo. Kalwela baka nong ye chukertho. Trust in him. We have to trust in Jesus. Yena ka buwa kuny. Yena ka buwa baby. Nike ka dal woke. Trust in Jesus Christ. Even to death. Trust in Christ Jesus. Let me see. Keka kale ke kanisa. Keka kale ke yin kuen. That there will be temptations. Abinanka dalkot. But nele chabu bebe. Nele chabu kun. Nele chabu token awake. Yaka chol. Kokabu kun. I te sap kaka. I te right. Ku toku yin lui. Toku yin lui. Dune loy dune pal. Lwel ni aling da pan ni alga chien che jalwel. Alwel ran beto to the end. Alwel ka beyen gold appear. You will be given crown of life.
a promise jeni ne ale promise in be yen gold appear anyone yin iran better to the end in be yen gold appear ku ye to the end kango ai ka dal kat temptations ku ka non walkatena ka to walkatin. But you have to be strong in Christ. You have to be strong in Christ. Yen ke kale kanisa. Alwela bu to bu nanga dut a good chitwo. Don't give up. Yin changa. A chok chen we ye cool. China rabia. Chin ke tokani yin. Ku yeran in yalich. But don't think manade there is anything wrong. When yalich yin tokin yachibai. When ke bany korko. Bany yokuyo in Christ Jesus. Bany yokuyo in Christ Jesus. I think anong ka pieta ke anong ka pieta cha prepare it na about bany in Christ. Aba ke lo ngade. Aba ke belating. But the little Bible in Christ. Way ngade. Way changang. Kaka pinam achu ke belum ke buok ya identify mana ada who we are don ku kaka pinam belum bi wok ya le ku le yin nge ku yin non kan chimani yi Bill Gates man ya identify ke ye the richest man ya identify ke yin ka non ka ken che ke loy software aka ka pinam but I bedung pin but to walk why meet kan yalich ko benang pira ter ko bichang kan ye chukerto chelwele na le ben pin ya walk that walk aba malaika abu ka kum so one on lot of promises worker sano na chokang be cher ke ken wan ko chamana then you have to remain until the end. Kukang abedik. Mita kaikwa aya lwelan ba ko jitena. Anche bella twing. Nanong kokyan kana mar. Kakaba ke jal bebe lwelan bela ben bebe jam kanisa de diak. Kanisa de diak ban be jam nanong ke changai wan ye kanisa kakaba be diak ke lwel before ban lo ye kanisa eje. So what one in worpin mita kaikwa lanka ne pan Israel yak long rut yak long abun yak long dupio yak long ne koi ke kakanyalit yak long ne mit kwon yak long ror kwon yak long diar kwon yak long pandwan yak long junub Sudan ben yaling de panyal because knowledge a nation ay kumya nation ay kum so lanko ben yaling de panyal bawakon junub Sudan boyendor ko bo chat ne long kay okay wa bo nim gorpen lanko Nyalit ping long da ni choda eti nangin baba una thiai ko dorin cha dua lej baba nyalin ko pyo. Ne ke wel kun chu ka ping eti ne yin nyalaj Benydit.
inti ku baba ti inti te wut ku yin ya linda pan ya la wut kun te ben kwa wut kun be dai baba te mit ken ku te wut ken ni te ka yin ya ko ban ya linda rem kwanye ke baba ku kwanye en kwanye ke ba dal ken ka ken dal ke ku ka dal wo ka ban yin ya ko ba ayo ku ka be no ngin baba na ke chine luel chiman chine luel ye kanisa acha luel ka be wata utijine chinin ke thier ku ba ka bebe baba non ka dala wut ku wut chen yin lan ku baba ba wo kon chimanon china wut ku kon baba chin ka bebe sijine ku chin ka kon baba ye wongor na ku dui ban achira na wok non ka nye yin bandit wok ku te to awotin yina wel ku ne ka luel ku ngori ngor baba yen ka yen wa yu kwancho wok wa ya mel ku yin ye chu kartho ku achalwel na cha mel tung du chimare ka lo kora lo bala ba ya mele yen bandit yin tiku kai pyo na wut ku baba palen karecha aran langatana palen karecha yin alin da pan ya la nya non ka get ken en na kol ku wako ku ke yini to gin ka yara gai no ngene chirande yara gai no ngene irin ku ke ka ya ka chola kol ku wako yin alin da pan ya but nya che tom le ku le we have to buwe to gut kol chen but ayo ku ni baba manade ke yin to ku yin bo wakon kai pyo baba ne pandu ni Israel kai pyo Israel baba wala ngador we're praying for peace in Israel baba tongera loy wartin ten baba ku kanyi manade ke koy kun chakaloi ako kun chakaloi ku kanong enemies baba ku enemies ke Israel ai enemies ku ene ke chok enemies ku ai enemies ku ke yin ka bo liberated ku ke yin ka bo bebe yen wa gairo din yin yakoba ne eloye yin ka bo kon baba konyo ku kai pyo ne ke balo wa kare ko baba inchu dua le che gel chin wala gel aba wala bay ne ta chire ta baba kaka chaka ti ne rin ka un ku jong dile je amen thank you so much mi da kacha we chaka dua le charet we koi dai piata we chakoi chitana